अहानबदा मरोइबा पाउ पिजरे ई पाउगी थबक तौरिबा पाउमिसिंग लैखिद्रबा मतुंगदा पीबा सेलगी मतेंग लुपा लाख अनिदगी मंगादा हेंगतनबा होनरि हाइना आईपीआर मिनिस्टर टीएस बिस्वजिन फोंदोखरे विजय संकल्प बाइक रैली ngasi बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन नलिन खोली अमदी एमपी खेत्रिमिन भवानंदन लमथाखरे अमदी मैतै पांगल के हौरकफम अमदी पुवारी का सागोनदुना लाखलबा वारी द युमफम ओइबा सिलेबस हापचिनबा होनरगनि हाइना निंथौ लैसेंबा सना जावबना हाइख्रे कुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज यंगबिरिबसिंग बुकुमधेम जेंटल न तराम नोक्चरी हुजिक बियाम द पाउसनों पिजरी ई पाउगी थबक तौरिबा पाउमिसिंग लैखिद्रबा मतुंगदा पीबा सेलगी मतेंग लुपा लाख अनिदगी मंगा फावबा हेंगनबा होनरि हाइना इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन मिनिस्टर टीएस बिस्वजिन ngasi सथखिबा असेंबली मिफमदा फोंदोखरे तारामाथोई सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली गे तरेत सुबा सेशन गे ngasi सथखिबा क्वेश्चन आवर गी मतमदा एमएलए सूर्य कुमार ओक्रम न हंगबा स्टार क्वेश्चन नंबर चनीगा मरफुत्रा माफन गी पाउखुमदा मिनिस्टर न मखाताना अनोबा सरकार असिना पाउमिसिंग गे याफा थौरांग गी मखादा लुपा करोड़ तरा गे कॉर्पस फंड अमा सेमदुना थमले हारिबा फंड असिगी मखादा पेंशन स्कीम अमदी वेलफेयर स्कीम हाइना अनि थोंना खाइदोक्तुना कानाबा फंगहली हौजिक हौजिक ई पाउगी थबक तौरिबा पाउमिसिंगना खुदोंग थीबा थोक्तुना लैखिद्रबा थोक्लबदी इमुंग अदुदा फाइनेंशियल असिस्टेंट ओइना लुपा लाख अनि फावबा पीरी हारिबा सेनफम असि लुपा लाख मंगादा हेंगनबा खनरी पेंशन स्कीम गी मखादा लुपा लिसिंग तरा अदुगा फैमिली स्कीम गी मखादा लुपा लिसिंग मंगा पीरी मसिदा नतना याम थीना सोकपा अमदी खरा सोकपा पाउमिसिंगदना लुपा लाख अमदी लिसिंग यांखैगी मतेंग पीरी अमरोमदा प्रेस पार्क सेमनबा लांजिंग अचौबदा लैबा रेवेन्यू विलेज नंबर 104 दा खंदोक्तुना थमले हाइना हाउस थमखी भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाइखलकलिबा थौरांग सिंबु इकाई खुमनबा उलुदना अमदी सगवलदुना बीजेपी मणिपुर प्रदेश यूथ विंग ने सिंदुना ngasi विजय संकल्प बाइक रैली हप्ता कांगजिबुंगदगे बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन अमदी मणिपुर की इलेक्शन इंचार्ज सु ओइरिबा नालिन खोली अमदी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट सु ओइरिबा एमपी खेत्रिमिन भवानंदन लमथाखरे मोटरसाइकिल थौबा मियोय लिसिंग हेनबना सरुक याखिबा रैली अदु लमथारदुना नालिन खोलीना लमदम असिगी नहा कयाना नरेंद्र मोदी ने लुचिंगलिबा लेंगाक असिदा थाजबा थंबा अमदी लखलकलिबा सखत थौरांगसिंग असि मखा तानासु लमदम असिगी नहासिंगना सगोटखिगनि हाइबगी पाउजल पुबा रैलीनी लाकादोरिबा लोकसभा मिखलदसु बीजेपी ना शासन सिनरबदी लेबाक असिदा अहोंगबा कया पुरकपा ngamgani हाइबगी थाजबा नहासिंगदा लैरि हाइखि The message that the youth of India votes for Narendra Modi and his government of Sabka Saath Sabka Vikas, a government that protects India. We of Indian citizens to suffer will respond back when the terrorists come on a government that will ensure development for all, employment, opportunity. भारत की तोगान तोगान मफम सिंह अमदी भारत की वांगमद खुंदारिबा मैतै पांगल सिंहना अमत ओइना नुंसी चानना पुनसिनदुना मौसादगी लेजरकलबा मैतै पांगल की सक्तम ngak selhongnabagi pandamda अला ऑल मणिपुर मुस्लिम मैतै पांगल वेलफेयर एसोसिएशन सिंदुना नुमित इनि चुमना सथगदबा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मणिपुरी मुस्लिम पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर हाइबा हिरमदा युमफम ओइबा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ngasiदगी नॉर्थ एओसीदा लैबा इम्फाल होटल गे संगाई हॉल दा हौख्रे कॉन्फ्रेंस हौदोकपगा लोइनना मिफम अदुदा सरुक याबा लाखिबा मपालमदमगी मैतै पांगल सिंहदा इनिंग थौना असम खुदोल पीदुना इकाई खुमनबा उठखे मिफम अदुदा चीफ गेस्ट ओइना सरुक याखिबा इनिंग थौ लैसेंबा सना जावबना लाखलिबा एजुकेशन सेशन असिदा मैतै पांगल गे हौरफम अमदी पुवारी गा सागोनदुना लाखलबा वारी वाखोंग सिंहदा युमफम ओइबा सिलेबस हापचिनबा होनरगनी ngasi gi mirolna khundaminiriba furup maselgi yelhongaidagi leireklaba nungsiba mari amadi wari sing kaunarakpadagi ngasidi yelhongisingi marakta nungsinadaba hengalakhi manipur gi nungtauji phalamdraba manipur da maitei haiba natane atoba community amta sulemo loina ma ahin amada ningdauduna ne mai shakti puna maksinaraga ngasi ahin sa loina maitei wangdam he kondaba do tamthokani mangakakani mai thani du tong haibda loi ki do olamadam ne taude मशीन ताई अखोगी लमदम से निंथौ पालमगा यामना लिबरल होइबा यामना डेमोक्रेटिक होइबा पुनमक कोइ काय खनो दु होलमदम ओइरमनि हाइबसे कोइ ताई अदु मासे अखोइ हुजिक अनोगो मिरोल सुमसि खांगबो मसांग अदु अनोगो मिरोल सिंसिदा काइगुम मतमदा मसिगुम अखोगी पुवारी को मसाक सिंसि वालक पनिना कम्युनिटी वे हुनरक हे ngang
social media ni sumaya mo bilang ni ko kaisu na taba ju funna ngano ado masi kaisu na ti di haiga wa masa dro maru leibak kai ni ya ba leibak se communal thok ya ba yam na ko pam do thong yam thok ya ba pot jam yaw he masi section ni ngai ne ado masi gi maram di kano da sida ko gi mai dei pangal gi haire nga si gi hajar gi siwena mai dei pangal sing hol phom sing je phajana ko gi school sing sida masi karam haina laki kari togi makoi je kananu karam haina no hai base akoi anoba mirol sing masi akoi gi school gi syllabus ta hapaga masi akoi gi tambiraga di akoi gi kai hani apaga mo thajana da ba di amaga mo hunna ba ngang na ba aduga kaino khangda tolmi ya je phana ya no masi ai muthat kan khanje Mapal naidana yang na kumang chawsilakliba malemgi khongsat asida Maitei Pangal Singna Manipur gi top topa Pangal gi saktam ngak selhoba yamna tangai fade haiba wafum kaya amasu phongdokhe akoi gi choijaina na ta hraba Maitei Pangal Sing Tripura do obai Assam do obai adagi Bangladesh do obai ipan Myanmar manung do obai suyai adi ate do obai suyai masi akoi hojik si punsan bagi aduga punsan badana tana akoi gi saktam Maitei Pangal lamoi gi saktam se mangdana se akoi kari thabak lokhasige habase ai masiba yam kanna myam trust tawjani Kangjabi lerak mainam laikai da leiba masagi sahi humpumapan rom suraba ex MLA mainam borot ki yum gi sumang da leiba mamang sangoi gi mathakta store room oina sijinaba ka ngasi ayuk saurakna pung 12 minute ifurom taba matamda khangongdana haurakpadagi maina tumna chakre Manipur Fire Service ki kanguna matam sana laktuna thangnana leiriba yum singda mai adu laksinduna ka hena saklam gadabadi kanba ngamkhe adumaku ex MLA mainam borot ki mamang sangoi gi mathakta leiriba store room da lairik ngaktana ayamba oibana Manipur Fire Service ki kangbu aduna matam sana laklabasu mai kanba ngamhogdabani ngasigi laibak thiba maihau langpok adu electric short circuit tagi horakpa oiramba yai haina thajanare mai sakpi ge thodok adu da ex MLA mainam borot ki punsi wari gi oiba phongriba lamboiba amadi Akadasida Brata Haina Mingthonba Upanyas ki Aiba script Madam gi Ahanba Amadi Anisuba part ki copy masing lising Samaga Yankairom BJP ki history gi oiba lyric Amadi Atai Atopa lyric Tanatana Mahaki Manau Nupa Director Prosecution Imphal West Oina Lairiba Mainam Bisambar gi AIR Lisingamaga Chamapan Marfumathoi edition dagi hauraga khomjinduna thamba lyric Amadi Atai logi lyric yasu mainatumna sakhe thokwa thodoksingi manungda amasu oriba adunglo maihau langpok haibse khoi khudingmangna angakpa phangba adunglo awana gi setheng ong piribani tabodobo ngasigi manipur gi lengak loisangda adungba saruk yaram laba mainam borot ki sana sangai sigi adungba saktam mukhangni hojisik maina salibse adubo akhona luri wafam ni manipur gi fair service ki adunglo equipment singa se khona ubuda peninga yogi saktam ado khona ubu phangde tabodobo akoibda leiba miyamna su yamna pamnana adoba yamna Matam Sunaba equipment sing Piduna, Lengakuina, Adumba Akana meeting a same Mapam Sida, Fear Brigade, Yangenduna, Lebak Masata, Musum Wakalu Manu Kunai, Sakon of one of the Asoba Dita, Dunga Lenga, Poning, Wakalu Yalam, Sikimiam, Pondong, Tamanati, Paudam Zeriba, Pravin Galuna, Mungama Singlisa, Times of Manipurita, Nagampal, Kangzabi later. Howsik Paugi Maratan attend the Bremerton Luminasi. Lamjingba Group na Manipur da lairiba Assembly Constituency humpudagi mathauda pukning changba Public Relationship Executive Post ki miyoi amamam lawjagadori mahigi thak yamdrabada graduation oigedabani akupa marol gidama contact tobiro at 131944063 amukasu at 131944063 aikhoi gi address Lamjingba Group Dreams Road Imphal phone number at 131944063 Furniture industry da chahi tara manga hen experience leiraba mobile furniture ngasi Manipur da chahi mari mapung fana retail stores ani na miyam gi seva pijari miyam service vertical sing asigi khudong chaw lobi ngasi lengchin biroksi mobile furniture cooperative near Imphal Products breaking matungda makataba pawmuk pijari Kumza lisingani gatara mangada lamdam asida thokiba ising isauna yum kai tekba amadi mahi marong kaya amangata thokiba singda lengak na piba funding DC Thawal na serol thoktuna beneficiary singe account da haplagani haikrabasu ngasi fawbuda senfam amata beneficiary singe account da halaktre haina beneficiary ama oiriba Thawal khekmandagi yengkokpam tomsona ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba pawmi singa unaba amada phongdokre
Mangna haike RTI gi khuthangda beneficiaries singi list phangba matamda asengba isauda awaba mai unakhiba miyosing yaurum khide yaurum liba list sing adugi manungda sada marifudra mapandi asengba beneficiary natte haiwa khangba ngamle maramaduna hiramasigi matangda lengaki mari leinaba singna mijeng sangbiyo haike aduna aikoina thoban DC dagina lilongi YesDO bahawda mangiba aikoi lupak aikoigi lakh humdraga mathoi lising traumdoi chatruk amane aduga lupa lau sigibagi lupa crore ahunga lakh ani lising yangkai sahunga sumna taruk sine masigi paisa je aikoigi mari leinaba aikoi authority na natra government na koigi phagat piraga aikoigi maral leramba mido dandi pibiu aduga asengba beneficiary singsidaida aikoigi phangan biusina aikoi appeals District Election Officer DC Imphal West Nasinduna Inclusive and Accessible Election Haiva theme the district level wall painting competition ama DC office geta pangthokre competition asigi matangda Imphal West ki DC Naurem Pravina competition asi lakaduriba Lok Sabha mikhal ga mari lenena free and fair oiva mikhal ama ohenabagi pandamda pangthokpani haike then hojek sida DC office lai usinongda laiba kenosi music lising amani la kusida wall ekoina masi mafam se yamna khanjabagi maramdi sida lakpa mi mo khaisina ngasagi sida yamiba team sida yamiba makal gi paintings mayam su urakan sida makoida thamoida adedi phorokpa hangraga keno laikai da magi mamanab sing tamuba maduna mathang अखोगी अवेयरनेस हंदोय हरगा सिगी ngasa phone pamjariba commission gi wakhalon lairiba inclusive and accessible election habse masigi kenosi mayam da mayam wakhalon da tagi doin har Sangai Progda leiba Lyric Institute of Nursing gi mari suba batch ki GNM first year maheroi singi cafing light lamp lighting amadi odd-taking ceremony ngasi institute asigi auditorium da pangthokre thoramadu da medical directorate Planning gi Joint Director Dr. S. Babyshan Devi, R.K. Sanatombi Devi Vidyalaya Pangai gi Director T. Asa Jenims ki Nursing Superintendent P. Landonina Athoi Balengbi Refusing Oina Saruk Yake. Ngasigi odd-taking aduda maheroi singda cap opiduna amadi khutta mai paiduna modern nursing gi mamani hainariba Florence Nightingale gi photo mamangda leptuna wasak lauke. State Force na lokalakpa section thorangi saruk ama oina Manipur Police Commando amadi City Police ke apunba kangbu amana ngasi ayuk Imphal gi Major Khulda thiba humbi gi thabak sathakre ayuk pung 9 dagi 9 ga minute yangkai fawba sathakiba operation aduda punna miyoi samri ga humudra ni thoi verification sathakhe maduda masa gi saktak se yaudaba miyoi tara makha taba verification gi damak lokhatke tungi yumbi oigadoriba nauriba maheroi singbu Matam Gachunaba Maongda Mahimasing Tamhanbagi Pandamda Mapan Suba Sector Assam Rifles ki Taruk Suba Assam Rifles Alpha Company na Military Civic Action Program Operation Sadbhavana gi Makhada Lokalakpa Thoksilamo Taruk Suba Assam Rifles ki Commandant Colonel A.K. Dasna Computer Set Mari Imphal East ki Nongpo Kaithel Mambida Leiva Government School ki Maheroi Singda Tengbang Pikre Ima Thungkong Lairembi Community Hall Nongpo Kaithel Mambida Pangthokiba Tengbang Pibgi Assamba Thoram aduda 6 Assam Rifles ke Commandant Colonel A.K. Dasna Laibak amagi tungi yumbi oigadoriba mahiroi singidamak Assam Rifles na ngamjaba mateng khara pangba ngamjaba asi yamna laibak phabani Lairik tamba matamda matam gasunaba maongda tamba haibasisu tangai phade Wakalon asina mangda thamduna taruk suba Assam Rifles na computer set mari asi angang singi mahimasing tamnabagidamak tengbang pibani haike When we got the request to install personal computers in the Kathilmambi Primary School, we took up this case as part of the Ops Sadbhavna. And today we are very happy that we have been able to install 4 PCs in the computer laboratory in the school. And as you all are aware that the future of education lies in learning computers. So here we wish all of you a very fruitful and gainful benefit from the installed computers here. And we are very hopeful that the computer education that will be imparted to you will enable you to face all the challenges in life and prosper in your careers. Thank you and all the best. IGAR South ki lising makhada ngarang Mantri Pukrida leiva Mapan Suba Sector Assam Rifles Battalion na luang samam da leiva Carmel Jyoti Children Home da chatuna home adu da leiriba angang singda unakre Khongchat adu da saruk yakeba Assam Rifles personnel singna home asina loriba thaudang adu thagatke
loinana home adu leiriba angang singbu pungning thawat ki hairi paugi marakthana temba brem tanga longjari Manipur khundariba maitai mitai khak natana atai yellow furupunamak schedule tribe ki list ya honduna lakli makoina khundariba mafam singda schedule tribe nataba mioi singna khundaba natraga vote lepa yadi haibagi akan mangak law constitution piri Maitai mitai singna namna khundariba tampaki amba sarukti sambal khadaba inkhol gumbane mitop singna khunda silakpa lamgi mapu silakpa amadi MLA fobo silaklabane punama asibu thingona naba khwaidagi nang noi thukpa yaba lambi di maitai mitai na schedule tribe ki list ya hoba habsini hari wo afam asida yumpham waraga schedule tribe demand committee na ngasi fawbada khongjang kya sanchendro lagi भारत की मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ना मणिपुर लेंगाक्ता रिकमेंडेशन थारकनबा खंगलप लेखरे हाइरिबा रिकमेंडेशन अदु थाबियो हाइन तक्सिल अदुना हौखिबा सही 2016 की सेप्टेम्बर की तांग 19 दा मियाम की ओइबा असौब वखत खोंगचत अमा मियोय लाख अमगा मखाई हे मन सत्खी मणिपुर लेंगांग ngasi fawda मितै फ्रुकी हिंग चंगमई मतंग तुमिना लेसली मरम मदुना अमुक खना मियाम की अचोबा खोंगचत अमा लाखलेबा मार्च की तारीख 3 नोमाइजिंग नुमित अयुकी पुंग 10 ताबा मतमदा मियाम पुन्ना थाव ग्राउंड थांबै बंदगी होरगा मियाम की अचोबा पेंदबगी खोंगचत अमा कोनुंग लंपाक फाव चतकदोरी अखोगी फ्रुकी तुंगी मिरोलगी दमक अदोमसु वाकत खोंगचत असिदा सरुग याबियु पांथोइबी एम्ब्रॉयडरी दा हौजी हौजिक मियामना यामना पामनरिबा टॉप ब्लाउज फनेक सेंगाव पोरलोय अमदी कांखलना चिंगबा लुहोंगबदा चंगबा खुदिंगमक अमदी नुपी ओइबी सिंगी अकेमौगी पोटलम खुदिंगमक अहोंगबा ममलदा फंगबिरगनी लोइनना ऑर्डर सु लौजरी लेंगसिन बिरओ ngasimak पांथोइबी एम्ब्रॉयडरी सगोलबन खमनाम बाजार ऑपोजिट ओरिएंटल कॉलेज इम्फाल कॉन्टैक्ट नंबर 7005402267 The Great Wedding Sale by Mobile Furniture. ब्रेक के मतुंगदा मयाम बमुकना ताराम नोक्चरी होजिंग मणिपुर की मपान की पाउ पीजरी पाकिस्तान लानफा ओइना थमलुरबा इंडियन एयर फोर्स के पायलट अभिनंदन बर्थमन ngarang numidang athengबदा इंडिया दा पुरखरे विंग कमांडर असि numidang pung 8 minute kun tabada wagada इंडियन ऑफिशियल सिंगदा खुसिनखे पाकिस्तान के रेंजर सिंगना ngak senduna mahakpu zero line fawba thindorake इंडियन एयर फोर्स के टीम अमना mahakpu ओकलबा मतुंगदा मी उहंदना खुलै थुना मफम अदुदगी पुदुना चखे हारे अभिनंदन महक मरमदमदा हलकपदा यामना नुंगाइबा फावी हाइना फोंदोके हाइना ऑफिशियल अमना पनखे पाकिस्तान महकु थादोकलिबसे शांति पुबा इंगितनी हाइना फोंदोकले नरेंद्र मोदीना अभिनंदन हाइरिबा मिंथोल असिना मालेमगी ओइना अहोंगबा हाइबदु ओइरगने हाइखे लोइनना कांग्रेस लीडर राहुल गांधीनसु महके ट्विटर अकाउंट दा अभिनंदन गी मफमदा थागतपा फोंदोरकले पायलट असिना हलकपदा लेबाक सिनबा थुंगना पाकसना हराव तयामबो फोंदोकनखे लुसिंगबा कयानसु महकु ताराम ओकपगी वारोल कया थमनखे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशीना नोंमगी ममांगदा जैसे मोहम्मद के लुसिंगबा मसूद अजहर असे पाकिस्तान दा हौजे हौजिक लेरे हाइना फोंदोकिबा वाफम अदुगी मतुंगदा लुप असिगा लुसिंगबा असिगा लेबाक अदुगा पाउ फाउनरी हाइना फोंदोखरे वाफम असे कुरैशीना बीबीसी ना लौबा इंटरव्यू अमदा कुरैशीना हाइखिबनी JEM की वांग लोय अमना पुलवामा दा चथकिबा टेरर अटैक अदु लुप असिनानि हाइना फोंदोकिबा लेरबसु कुरैशीना दि लुप असिना अटैक अदुदा मखोय सेनै हाइबा लेते हाइखे लुप असी अटैक अदुदा चेनरम बथोकलबदी मधु सममना वाफम अमा ओइगने हाइनसु कुरैशीना BBC दा फोंदोके हाइरे BBC ना मखाताना हंगबा वाहंग अमदा कुरैशीना हाइके पाकिस्तान ने टेररिज्म की मायोक्ता पाइखलिबा पॉलिसी असी यामना मयक सेंगली मधुदी इंडिया यावना लेबाक अदुदा ग्रुप नत्रगा ऑर्गेनाइजेशन अमतना टेररिस्ट की थबक थौरम अमता सथबा यारोय हाइबसिनी कोहिमा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मियाम तिनबा मफमदा पुलिस स्टेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जेल न सिंगबा मफम सिंगदा मैखु सिजिनबा खुदक्तगी थिंगले हाइरे कोहिमा के डिप्यूटी कमिश्नर ना थादोरकपा वारोल अमना मियाम तिनबा मफमदा मैखु सिजिनबा असि सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 बु थवैदबनि हाइरे लोइनना डीसी ना अथिंगबा असि ngakna चनबा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिंगदसु खंगनख्रे हाइरे हौजिक ngasi ayuk फोंगनखिबा मणिपुरी पाउसे सिंगी मरबे पाउ मुपुना यंगमिनसे
Shanghai Express, Wing Commander Avinandan India da halakre. Assembly da ngasi CAB gi matang da khanagadauri. Rims da nomai kaplam bamiyoy du fare. Chief Minister, Mars hum gi miyam gi khongset mangmoinena fight rally satkre. Pongna form, CAB gi mayok ta pukhalakpa private member resolution ngasi makata na khanaraga pass tawgadauri. KDF ki chairman fare, ST demand, mass protest rally gi mangmoinena bike rally satkre. Naharol gi thogdang CAB makata na puthoroktanaba assembly na warep lawsi haina MLA Nipana private member resolution oina pukhalakre. Pakistan Army na faziluraba pilot Avinandan India da khusinakre. Huyen Lanpao, Wing Commander Avinandan Berthaman khusinaraklay. Indian khudimang da Air Force pilot Avinandan gidamak sauthok say. Modi, Kishore Chandra Wangkhem NSA detention case. Court na March Marida final judgment lauthok labayay. Rimski Gaini Water Sangba Tinglubagi Wahogda Yanarpadagi Nongwene Kapada Ama Sokle. Manipur University of Culture Sanava Ekar Samakatanipan Sawa Lam Leire. Sana Laiva CA Bill Amukhana Putohandanava Wafam House Nangasi Makata na Kanakigani. Pakistan of Faziluba Wing Commander Avinandan India da Kusinerakre. Lepna Kiva Matamdagi Pungmari Sontana Avinandan Bukusinerake. Ishel Express Mediana cross-sec tawdana pau fonglabadi mina draga institution kayagi ijat sokhan gani. Jenims Hospital da anavasing layang nava equipment amadi atay masak matum yam na marangkay na lay. Chief Minister, CAB gi matang da house na warip lobang kidre ngasi kanaraga warip loba yari. Iraiva, India Pakistan gi ungkhanavana Lok Sabha mikhal da akai bathokaloy matam sana pangthokani. CAB gi mayokte assembly na warip loba logdaba ngasi expert yaw na khanagani. CMHT gi makhada imung lising humpuga satruk humbudramathoi mingchalle. Aroibada moroiba pawmukana fangbigani. Ipau gi thabak toriba pawmising laikhidraba matungda piba sel gi mateng lupa lakh ani dagi manga da henganaba honari haina IPR Minister TS Biswajana phongdokre. Vijay Sankalp Bike Rally ngasi BJP ki National Spokesperson Nalin Kholi amadi MP Khetrimim Bhavanandana lamthakre. Amadi Maitai Pangal gi haurakpham amadi puari ga sagon aduna laklaba wari da yumpham oiba syllabus hapsinaba honergane haina ningthau laisemba sana jawbana haikre. Hojiki oinadi matang asida Manipuri pau lejare Times of Manipur News yengbiribasingdagi amukana khurumjare.